برانسیبا 47 نیشاندانی یکتی گاوا کو ام مرین جسیس ببریان دینن و به هفبری شکندانین نان رادیکاین دوی ام سوز بدن کو ام ببینن ددریه دا یکتی جارجاوین نفیسان و لور هفگردین شکاندنین نان شو خداین شو چوجن درباز بون یان کو بنگهن جاواین نها یان شکاندن نان دوان دا ام عیسی مسیح بن نان و کسین به برین دینن بدنه وی و یان شکاستن خونه وی یان روژان داین جبو دکارین خوا بری دینن لبر ما دمانکن هیا و کو خیالک کرن و یان باورمن کرنه و زحماتن و بوی منه ویدا ناوه بسکالک بدا قومی و هفه دمینکی کو جیرا نقاش بوجین گوتن داوید دا ایسا گوت مزگینی لوقا 22-21-24 نقاشا و گنهکشتن لویا دستن یان که من ببده دست به من را لسر سفارین و یان کره مروفن جید دچه وکی کو هاتین خواستن لوه یان کو وی بده دست به کرن و جوه دبرسینه ما مویهنی دفکرن کو که جیان جوان وی و کره بکن و دناوه وانا دا جی گنه کشتیه درکته کو که جیان جوان دفکرن کو اوه راستی دیاری تی به ما باست وی جوهاتیه بو دست ایسا گود کو او دچو و مثلا باورمندین ویدو بیجن بشتی کو وی اوه گوتن و اوه به خجا کرن و شاگرتن یا چه کرن و چه بر و یکی وانا دست بی کرن و دناوه خادا برسین من هنی دفکری کو که جیان جوان وی و یکی بکن و دست به سطاکارین هف کرن دبی کو ده نهیان تو به گهمین از مروفن کو ایسا هل بجاران درابوین کو دنیاین بگهراین لی برای خواهی دا جیاناوی دا گلکی تشتی نجارا بون کو به هزا روح خوده بگهرن و مکه کیت دان ناف بره وانا دا بردوام کرن و وگه هرن و باواجان جبر کو جگری گوتن دوه ده ناف وانا دا جی گناه کشتیه که درکتن و که جن جوان کماین کرن کو او مزنتر بو ایسا شف داویه به وان را بو وان نقاش کر کو دا بادشاهی عزمانا دا کووی به بیان هر مزن و هفته وی وطائیه کو او هنیجی باور دکه کو ایسا وی ببه بادشاهی و کی یعقوب و یوحنا وی به وی را بن ولمال ویان راستی شبه رونایی بلکی برای بطرس بندوری استی دست بکرن و گوتن هنی ده یعقوب و یوحنا هوالدانه کو لبه بریان من بطرس و بزافرن چماکی دزانی بو کو ایسا او هلجبارتنه کو ببه سروکین من هموین کتنه خرجیر لئیسا دوی جی وانا برده او هاتین را بره کرن او وانا جی وها بو او به آیت 25 دان جوان را گود بزگینیا لوقا 22-25-27 پرتوکک ایسا او وی جوان را گود پادشاهی ملتین لسر وانا سروارین دکن و یانکو لسر وانا هنک کامن دکن و قنچ دکن و یانکو به پیش وید بدچه مینا و خلامایی کی چماکی کو زمانیه کو دخوینن یانکو خدمتین دکن میان یانکو رودنن و یان ل ازد ناو وان دا بینگ یانکو خدمتین دکم ما نجی بر و یکی از حاتم ملت دخازم و بکم
بونه دخازم و بکم دبه کو مروف ل یعقوب و یوحنا بررن و ببیجن و یان کو دست هلاتارین لسر وانا دکه قنج دکه و تین گزداکرین مینای کو به قرایت دگوتن گرنه جی ما بون تشتكي وي تاني بو إيسا مني مروفكي ب رومت بو ويانكو جوبو ببي بادشاهية دچو وانا دزاني بو كو اوه بادشاهية كو ناوي وي هوردوس بو وغاوا بگري چكر مزگينية يوحنا جيروككي دن تومارا دكن قدا شوا بشنيان ودقاومي وجيروككي دكر بون وبلهتن ونفسداين دمكو او ديان هاتيه بريه ويكو او داناوه و بفجانيه دا بو ونيجي دكانيه بو خا ببرسيب دا شما از بچم بوم به قدون يوحنا مزگينيه يوحنا دوس السي دو بين ميناكك إيسا وقاوكو وي لنجي وانا ششتن وچلاين خا لهاتين دست روهشتن وجوان راغوت هني فهم دكن كو منش بوان كرن وهني جمرا دبيجن ما مستي وما مستي هني بيش دبيجن چماكي از واسية ما اجار اگر من خداين وما مستين لنجي وانا ششتن ودوه هني جي لنجي هفداية بشوم وچماكي من ميناكي دوان چاواكو مني جوان را كار هاني جي من را بكي دبيكو وي برسكي خمنجينا كرن بون ويانجي وانا لبندوية ببينن ولوان مزن كربن وبشي هفه يك جوان را قوت فكري شو داين لنجين ونا برسك جرينجا وجبيرا قوت او بهایک به ورنگه دا بچکه جواتیه وانا بو ایسا به دخاستی بو خلایم او دکاری بو بسکرکین هاتیه کو دستمن و شاشی الحالین و هر تشتن باش بشو و ببه خدمت کاری لیک جوان را نه هوایه ایسا رابو سرخا و حق وانا ششت وفي يكي بطرس أو قاسا شرما كرنكو وي نكاري بحاليكو كو ننجي من بشو جبركو وي دزاني بوكو دوي بدخازية ببي رولاي خزمتكارية بكري لي وي اف نكاري دوا چيرو جواين دا إيسا دا يوحنا دوسسي سوي چار دا أمر ناين ودوانا قوتن مزگینی یوحنا دوس سه سوی چار سوی پنج امرنا ويان إيسا امر ودبينن ويكو هنيجي هفدوه هزبكن چاوا كو من جوا هزكر وهنيجي جهفدوه هزبكن بوي يكي هر هسا كسن وان بهزبانين كو هني شاگردن من گر هزکرنه و هبو جبو هف وی جوان خاستی کو تشتن کو دکن پرسیویجی بکن وانا چکر و حق وانا ششتنه لی وان آمده بون کو جهف را خدمت بکن و لی سر و یکی کو ویدا بادشاهی دا هر مزن به شرو دکن هاو وگرن و جوان را گود به یکی همو وانا بهزار بون کو هنی شاگردن من یان هگر هنی جوان هز بکن از و آمده دکم کو هنی چه هنی بگهزانن و دل و دوی بگهارن و هنی ور ببن کو جه هف هز بکن پشتی شوه او دکتن گوتن کتارین و بخاچین و كتماساين ولسر ره إيسا رواستين وجه وانا را دور كرن وانا بهساتاي كو ده كرن وقوتن مزگینیا يوحنا دو حفت بيست وبيستو يكدا ديامين إيسا وأزينا تاني جبو وانا لجبو يانكو به قوتنا خا بواريه بمن
dînin û ji bo ku hemû yê bibînin yek çawa ku tu bi min re yan û ez ji bi te re têm bi min yan ez ê jî bi te re bibînim. Yek min da ku dinyayên bawer bikim ku tê ez ê şandime. Wana dizanîbû ku ew diduyên wana yan me yan çimakî wî dibêje. Lê ji bo xetariyê wana yan ku bi gotinê wana baweriyê bi min dîtin jî ji ber ku min peymana mizgîniyê bi dest şandiyên zanîbû demê ku jiyana wana giherin û wana mizgîniyê din dawiyê erdê. Ji bo ku ew hemû yên hebû û çawa ku tê bi min re ne û ez ê jî bi tê re te ku ew jî di navê me da bibin yek. Îsa duh dikar ku her tiştên ku li oda jiyarin diqewimî û pirsîva jî bikin û her tiştên jî yeketî bi vê û Îsa çima jî bû ku ew bibîne yek dû kirin û jî bû ku diyan bawer bikin kî ye û şandiyin. Di peymana nih da Xweda yeketî da navberê bawermendiyên da bikar tînin û dikar yekebûnê da navberê cesîsê û bavê da nîşana bide û çawa Xwedayê bi Mesîh dinyayên bi xwe re li hev dike û hev jî me re fehm dike ku çima sedaqejên ermanciyên şeytanên sekan ew yeketiyê da civandiyên hilweşandinê û hev jî bû şikandinên pirî û navberê dariyên dinyayên da yan ku em bi rastî li bê gotina cesîsê pişmanbînê û gunehdarên bikin ev ku em ê jî ber nikanin ku wî jî bû min dikar û hinekî em hewa bidin ku yeketîn ruhê da Mesîh da biparêzin wekî Pawulos got. Di car çavandan vana hemû biryanan da piştvancaniyên bixembeyên Xwedayê bi deriyên ku li kuralandinên hatiye demerazkirindan dişopînin û mirovên wana jî pitrapirasiyên xerapiyên û gunehên hatiyên bi Mesîh. Pawulos li ser şeva Xweda ji wan re got û wana da nemayiyên yekemîn da ji wan re got hinî bi jiyana bedeniyê dijin û ez ê nizanim ku hinî bi rastiyê bawermendiyên înî çimakî ez şahidim baweriyê wî bi Mesîhe. Nebin diyariyên û hinî wekî ku hinî ne bawermendiyên tevdengirên. Bi hemûyên peymana wî jî wan re behsa gelekî gunehên jiyana wana kirin û demê ku ew hatî ser mijarê bergehaniyên û di ku ew çawa xelayekî bikar tînin û ji wan re got. Korintos 10 26 û 27 yek bidin di Mesîh da kesên berdeketên ku em ê pêroz dikin me na bervekirinê xwe Mesîh mizgîniya ku em ê dişkînin ne pirsîvkirinê laşê Mesîh û nehakî bedanekî çimakî em ê hemû hevapirên yek nînin. Yan gelekî Korintiye xaniyê Îsa bidin wî yan nûyekî li Roma li kulakî wî binin birin xa lê belê yek hestayê wî jî li gorî pexemberiyê kev û nehatî şakin din û Pawulos hev semampiliyê revê kirin û gotin çimakî em ku pirî ne yeke xebar û yekî bidin û hinî çimakî em hemû di yekê xebariyê û da hev re pirî ne. Hev piransîba nîşandaniyê yeketîn. Gava ku em mirîn û cesîsa biberî tînin û wan bi hevpiriyan şikirdinin û radikahiyên divê em sûz bidin ku di dariyê da yeketîn çi bikin û demê ku em bibînin beriyê xwe ku Îsa Mesîh çi kir divê ev
روماین ما به هف مرا دده برسکه کو امه به هزاران و برسیوا بدن و جارنا امه گرککی نهارتینن و گرینکین خواب بریکو بشتارین شو خدای ببینن لیکولان بکن پولس بما مروفان خو پرازانتن را دویون دوی کو اوه باورمندیه بون جبو ناوه وانادا گنه کشتن و نککلن و قراتی و سرواشین و بلخارین چبون و جوان را گود از نزانم هنی باورمندین و انیجی چماکی جیانه وانا تشبو جیانه نباورن تپرسیا هیندا خارنه کو بطیان و را دهاتین و سکارین دخارن و به هزاران دخارن و پشتی فهشتیان دکرن و کرن خایان بطا پرسیان به تهف پریان شکدیان و نه دجاوان دا لهف دیدن و ایسا و خدایان کو انی دلشن و بو بری دنیان به کریان خا و جبو و یکه او پشی تفگهین هف جار جاوان انی دمان و بریانین دیری کورانتین و یانجی بری و یکه پولس گود یک کورانتن دو یک 27 خالو کلوگن جبر و یکه کو و نیام بخونن انی جکسین خداین وخن بو لقاین اوه و جلاشه خونه خدای جوسادارین بلا مروفن خواب بکولن و وسای جو بخا او نه دخا و جوی و دخا دست چما که یانکو به نحق دخا و دخار جبو دوانکارین خا دخا و دخا لی بدوانی خدای ناس ناکه جبر و یکی دنا و وانا دا گلکی قلاس و نخاشه نگلکی جی دا خا دانا چماکی هگر من خا درباره بکرن و همه نهتبانین دوان مکارین و لجر بر کو امه هاتین دواناکارین امه جی آلی خداین و بون جزا کرن و دوی کو امه به دنیاین را جوستارین نبن وانا افتشتن به آوائین هر خرابه و بحقان بکار آنین و هف کاری کی خرابه و نراسته دا دریه دا بو صدما کو خوده وانا برناخاشکین تربایی بکه و جبر کو وانا جی برگنهن و خرابه لسر سفاری خداین خراب کرن و گلکی کتن خا و یان مرین و جبر کو هگر من خا دوباره بکارن امه نبهتن و دوانکرن لجر بر کو ام هاتنه درزادانین امه جی آلی خداین تین تباکه کرن دیوان ام به دنیای را سودارین نبن تشتکو دوی ام ببینن بریه خا او بخلقاکیه کی گرینگه کو هبونه گناهین مزن کو بو صدما کو خدای جبر هسکرنا خا وانا کری بک او وانا مهکن بکن او هنی جوان را بری گناهین خا و جبر اوای کو بخونا را مجول بون و ببینن و بدن مسیح دهموی دمادا هر گاوه کو ام بهشدارین سواری خداین دبینن دوی ام خا بکولیلن و ببیجن یان خداین از دخازم جی بیجم از قلاسیه گناهم خا قبول دکم و اجبو خوینه کو من بقاش دکه سپاس دکم گرهنی لدرین دخازی خدا دجن و شرطین او کو هنی بدشاهین سفرتی خدا نبن و پشتی جی گناهین خا توبه بکن خداین فراندین دا مکو ما گناهین خا
ببجرن و هری گوه کو امی دخواستن بشدارین شکرتن و انی ببینن جبر کو ام هموج خداین به اوینا و جبر و صدامات و ام خا وکی باورمندی بری برواکرین سفر بکولاین و به اوالی بن کو ام به گناهین قصد دان نجینن جبر کو هف یک کو خدای را حقرتکن مزن و حساباندن دا جیانا مداد به صدما تربایه پرانسیبا یارین ما اف کوم ام وگره بگداین زلال بکن و ببیجن پیشان برگهداین به باورمندین و هکن هنی باورمندین هنی دکارن باور بکن و یان دهن هگر تو باور بو اوله دگاروین دخواست خدا بیجه گناهین خواه اتیر بکه و هر چما خدا پشتی و یکی خدای عیسی مسیح بدکه بک بری ببینه.